Kata manso amanyo kunu ne enko ye osuku kukura amanyo kum no panyina wano no wakasa mampanyina bedi echi ye baumia Dr. Gideon Boako na woni Adom Kasee atwetwe nkomo no woche se mampanyina bedi echi yampa timupo so opese wugina se Frank tu ni ma NPP amanyo ku no afimpinu aduoni na abato ni mu no hwese obenya mampanyina adwa no atena so ano opanyini eye diswade hunu ma ne pa na wosesa abrede ne ha onyina ne sa de my God no manfo asetene mo aye no wo hwe na economy no asa agina ye nanso brepamu no opanyini be hwe na sa dibre no a waka ho asem no akwakoprebi The audience tujwa edema omampeni abedi echire Dr. Gideon Boako Kasee bedwom dwumedia no ne omanhene etiso no wodi tujwa se New Patriotic Party ye NPP amanyoko no ebie kwan to se omanfo emefa wo nomination enkopre amanyoko no Flagbearer omampeni abedi echire baumia aya hoboa se obekofa ne de abra okasa dwumedie no eso no wodi tujwa se omampeni abedi echire edi amanyoko yi echi ache no yobi a obre ne ho ase oyobi nso a obetimi aboa ama amanyokoi etumpon sekoba ne se womo ema ne sa akonya na osan ede tudwa se omampeni abede echire entumrika se wono de yemfa tumi ema ne sese abra onim se omampeni akufuado ewo ho nanso ne modembo a wopese ode boa ema amanyoko no ene Ghana sikasem etumpon no eno ana ohwehwe se ye bie kwan to wa wobekọ na vice president what is saying ono person a potential flag bearer for the NPP, right? Inshallah. No, also interest, no? Yeah. Oh, very well. Facha me say come be bro, di ba o come very well there. So what the amount for car for vice president? No. What area Kasee Boako? I said you are car baby. I say abo ni ho. Na dey bonity. Abo ni ho. But it be a worry no. Because almost common be na yes ni bi. Na yes central for ni bi cross my head can say. What did you call Joshua? Jane Pan, na akoka say, "Edi two me share ne says mampenya be di chiri." Okay. Jane Pan why? That's the more say what because inshallah certainly oba. Did you know why? The Ghana Aban President Kufuor Aban aye bia no. O mampenya be di chiri aye. De yenye mampenya be di chiri nye. Gideon Boako esan edi tudwa ene ma papa wo omampeni abedi echire emu a esese omanfo edi to aba edi mano no obedi NPP amanyoko no enim ewo 2024 abato nim. To be a vice president as a president eye osom adwuma, okay, osom no so ne say wan kasa woni padua no osu ne wo ban tese. It's very important in the first place. He comes with a certain image. Say one na ni mrehwe he's one person. He's not in government to enrich himself.